Jai kathar henggelang silet pena jo ab long li apata ki piaja kong da Assam government man ki pitu de lo de mo pi ke en tu ji ma ni reng very ko pilo pa ni siksa ni ya kam gitu balang ni hata tum ni biru de kan ni yera to anta reng very sida itu karbi atau Autonomous Council aja kong ke pitu ver nang dulu itu masomar asumaran keluarga papi dulong nang dulu itu ni kamatha Jai kathar henggelang silet pena jo ab long li apata ki piaja kong da Assam government man ki pitu de lo de mo pi ke en tu ji ma ni reng very ko pilo pa ni siksa ni ya kam gitu balang ni hata tum ni biru de kan ni yera to anta reng very sida itu karbi atau Autonomous Council aja kong ke pitu ver nang dulu itu masomar asumaran keluarga papi dulong nang dulu itu ni kamatha Karbiang long ni CM do tiksi karbiang long do chot nangi pula itu mak agali. La solam itu ciri nangi. Ning hang ning opposition bang etik lo paling le opposition imitang aja kong imitang adet aja kong imitang adet aja kong de imitang long dia aja kong bang han ke pi tu ke chok si lagi. Ning ciri songke. Number 1 ke sini nangi ke lah hello. 6 schedule ke isi a constitution lo pula hello ke sini orang ni. 6 schedule ke land revenue law kali lagi. Land revenue law kali. 6 schedule ke la 6 schedule andeng ticket form along si itu mapan land law silang tu kudak dulu mati habdi. Land law nanti long li aron nanti silang non kudak top tu. Day 3 the powers of the district council and regional councils to make laws to make law kapincong ni aron kapincong iapan ang ding picket home along pidado kopi pia ko thanglo ke claim nai aron kasi lang ni doolo seta ang ding picket home along bangke lage long lialam itumhan allotment apanda law silang non occupation apanda law silang non use apanda law silang non setting a part of land other than any land which is reserve forest la apanda silang non pulaya reserve forest abang itumhan silang non punang pupeder atia bangke la bangke men silang non ya tema lagi concurrent list along sidu lagi central government pen state government pa council atum kira nangi men ngali la bangke la si central government fund itu permission and si by a concurrence pula ta permission ko bangkali nang pachikroy dun lete la state da council da ako forest ako thaka long list law salam unpo state government pula tela ke council itu malambang ke hal Assam government phane puna mali itu bhan ke 60 long ke state government pula because state government has to be read as the autonomous council the long le ametar bang la sida allotment pula mati yo occupation pula mati use pula mati di use nangi la pen ke setting apart pula mati di la se aron selang nang yelan la hen lo settlement puke la ke longli aron along si hala ke a hobdo along kita dodunji la ke non niliwan beder lo hala Assam Land Revenue Regulation hala Assam Land Revenue Regulation along ke settlement pu along kita dulu non ajar jumpulo itu settle uni ko matidi are nang Assam Land Revenue Regulation nang tu adopt etlo kicok chilo hala ka adopt da chok kichok ni ta tikro yunde la athima government Assam government sika impose so law bangke seta pu an nikan proxy ke rahingi entang lo gadi itu mas law hala swat ting kan si itu pata tapi bom lo ke settlement aja kong ke do pot sis council itu longnya pata tadi piun lo ka survey tadi undo ko puse ja ko mabe pu turong nama anke Allah mangge la settlement ko ahobdo bangke la Assam Land Revenue Regulation long sidolo Assam Land Revenue Regulation ke council to enact sa anding sidolo council to maridensi la bangsa Allah ke ante hada settlement aja ko mabe ko puse ke ningge hada dotang ko kan parle aku lang nakalilang yung si Memuchak silang na ipulatan te itu anding picket home
paragraph ke thom ateng pen itum emetang along le aron ta selam nan gilang abinongge hala Assam Land Revenue Regulation ki enun ge chokchi hala ga ba port abinongge enun de ma emetang selam de ni non ge chokchi ge piono selam de la tini PHLC la pen si civil implementation committee ne la si hang pong le ki wana jer ge ding piono aron selam le de India constitution law land settlement ko bi da and India long lege itung India so ban pipi ne de komante kali ke ne constitution ke la ke land settlement a law kali ke lage constitution pen di jak kong NC land settlement a law che selam nan ki ye alam mara la constitution ke det ki marong pudang de lage long li patta ki pi rong ku pe le lage det ki marong ki mondo tum kim dunji ma India government India det ki di Kim Nunde gente, land settlement, patah bi, berarti lagi montong tunda klaim tunjuk gente. Kalah. Tanah lahan jodoh di, Allah itu settlement aron abe kuda kang yo, lagi constitution. Kalau India constitution ke langno, ada land settlement patah ki nahi boleh top nung ada. Pulang kalau untuk lelo dake. Constitution Lalu dia kiki marot tentang dia dangerous lagi jong si itu power jong si long de ki pi anta patta ki pi ya power ta be ku nong ye ku det lo council ke ku det lo bang Assam government dengan kace hok ong hai din lagi bang notification nang pi ta the non itu bisaram nang pipe ku sining thelo sedang nang pi ta the ku ko hi bang je nang tum patta ke selam tang an ni approval bilang non approval ng enon Assam government pen punang pukok kate ani ku ana munit ko anti duk atu hal dispute dam nani patta approval pan ke di dam ni ani no dispute ta kali ku long le metar ke hal silchor hadak mini secretariat ng si claim ji ku bang ani hala pamali tum sino ke approval da nang pichuji long le patta lam lage kri me lam lage la sono de la non long le power ka itum dotang kok lo non APHLC ban kasi ki un kasi lang select na jo ke lang select na jo jasme ke nili men se pugar ti ye jai ka thar men ke lang select na jo ab long li apata ki pia ja kong da Assam government ban si pitu de lo de mo pi ke en tu ji ma nili reng very ko pilo ko ni siksa ni ya kam gitu balang li harap tum nili biru de ka ni yera to ta reng very Seta itu karbi atau autonomous council aja kong ke piduver nang kulo itu masomar asumaran kenda papi dulong nang kulo itu ni kamata karbi yang long ni CM do tiksi karbi yang long do chat nang itu le itu mata kali la solam itu ciri nangi ning hang opposition bang etik lo paling le opposition emitang aja kong emitang adet aja kong de Emet hang along dia je kong bang han ke si pi tu ke chok chi lagi ning ji ri song ge